On the 13th of June 2024, the Khun Nyotrap National Awakening Movement (KNAM) submitted their recommendations to the expert committee reviewing the State Reservation Policy (SRP) 1972. Speaking to reporters today, KNAM President Thomas Pasa highlighted one key suggestion, which is the removal of the term autonomous state from Section 1 of the SRP. Pasa proposed that according to Para 1 of the SRP, reservations should reflect the population distribution of Meghalaya's indigenous tribes, specifically the Khasis, Jaintias and the Garos. He further suggested either implementing a competitive examination for all three tribes or reserving 50% of positions for the Khasi and Jaintia tribes. Expert committee belak tahu dengan sarkar kila khot ya public opinion lah views jong ibu pun balang untuk jong seng dan ajimut alor amendment dengan state resolution policy. Dan kalian last year kat santarik jong tahu benai. Dan kalian jong ni nak kapor Singapore dengan juai hina do kalai kui trik jong benai mi arajar hatlai arajar kulai. Iragam ai ka jingko sa government Henry kani pada kadi bakapan expert committee tinggal kumpoi officially ya kani city expert committee but kumba chukunti paiba ka ngidon kumba total hadu nyauti ki jingai jumut sa kani ka expert committee ka benengkong ya ngila ajimut sa sarkar ba kadai ban delete no ya ka to ka tentin autonomous naka para one jangka SRP ka kana spa ni puar kabar pada nilai jumut bang sarkar keribat hakam no katkum ke jembon pai dan katkum ke population kata kadai benukong lada kimlah banlek unta banlek ke jinga sutu bakla le ke jinga piar jait menriu ai kan long no daga kompetitif ya ka population borok dia pun baik wa bawan cakmat unyo mu lada kimlah kuntaru kumba dawa anak sengnado kasri benukong ba 100% dari berwan no show kasih jentia iwe ni kini kilai kita ke option ni la ai sebagai expert committee kabalai pada ni la ajimut syaka sarkar bahaka para tu jongka SRP ma ka kala don iwe benta boga tho ba kajing hakam ka di bendai bai da ka bodru ya kata administrative efficiency te nakalian ngajongi ai jumut kan bahkan don kata kajing maintain ya kata administrative efficiency kam dari bandon ketika jing carry forward ya kipo si her kumbal ajulong kini kipor adam de kata dulu kebentang pasau ke bangil ajung mut government yang ba ya kani ka badai ka pha jong ki tribe ki badai bai jongi ki indigenous tribe jong ka state kam dei bandai sikiwi pada ki bamdei ki indigenous tribe state kumbal long goro sikata ya kebenta jong goro ka polisi ko ba ki bamdei ki garu ki banang tang ya ban keren garu ki batip ya garu dusur garu kila ban simba ya kan benta jong garu tika kani dalam ya bat kani ka resolution dari bende specifically tang ya ki indigenous tribe jong ka state ka jongi